Mana data wa twese uri mu ijuru, Heavenly Father is in heaven. izina ryawe ryubahwe kandi ubwami bwawe buze. May your name be glorified and your Tugushimiye kingdom ku come. munsi mwiza waduhaye nk'uyu nguyu, We thank you for this beautiful day you made for us. umunsi w'umunezero, umunsi udasanzwe, The day of joy and the umunsi wo amazing day. kunezererwa imbere yawe tuvuga ibitangaza n'ibimenyetso wakoze. The joy that we are joyful before you and just proclaiming the wonders and the wonderful things you've done for Abana us. bawe bazanye amaturo n'icacumi hano mu nzu y'Imana. Your children has given tithe and offering in the Mana house. ubaheze umugisha wa Aburahamu na Isaka na Yakobo. God bless them, the blessings of Abraham, Jacob. Umugisha wabo, umugisha ingo zabo, bana babo nibyo baba bakora byose. Bless them and bless their children and whatever they're doing wrong. Kiruta byose ubaheze ubuzima bwiza kugira ngo barusheho kuma kugukorera no kuma kuguturira byinshi. Give them good health so that they'll be able, Lord, to give to Mana you, Lord. tugiye kumva ijambo ryawe muri uyu mwanya. Lord, we are going to hear your word. Ndasaba kugira ngo upfundure amatwi yacu imitima tubashe kumva nguko wowe ubishaka. Open our spiritual ears so that we can hear what you want us to hear, Kozi Lord. wawe ugiye kuganira ijambo ry'Imana, ndasaba kugira ngo umusiga amavuta yawe. Your servant is standing here to speak, Lord. Anoint him, Lord. Asome nawe usobanura umwuka wawe dusobanurire mwana. Lord, while he be speaking, let the Holy Spirit Dusabye imbaraga speak for him. zisumba byose kugira ngo zigaragare hano hantu muri literaniro. Let the power of the Holy Spirit be in this place. Ganiriza buri wese uyu munsi wa none. Lord, bless each and everyone this place in Urakoze kuri hano today. hantu kandi uri kumwe natwe. Thank you for being with us. Ni kubw'izina ryawe Yesu mwami dusenze. In Jesus' name we do pray. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Shima Yesu muchunguzi, shima Mana wa mutanzi, shima shima nawe mukawera, mutumenyesheje, shima Yesu muchunguzi, shima Mana wa mutanzi, shima nawe mukawera, wamutumenyesheje. Reka duhaguruke turirimbe iyo ndirimbo. uhemuka Tuhaguruke turirimbe iyo ndirimbo. Mumfashe. habwa ikuzo Mana yacu, gukura bikwiriye. Wewe nujya uhemuka kandi ntukoze isoni, habwa ikuzo Mana yacu, gukura bikwiriye. Wewe nujya uhemuka kandi ntukoze isoni, habwa ikuzo Mana yacu, gukura bikwiriye. Wewe nujya uhemuka kandi ntukoze isoni, habwa ikuzo mwicare. You may be seated. Kadusome
ijambo ry'Imana. Let us read the word of God. Ndabizi iminota yarangiye, dufite n'iminota mike cyane kuko I see the time is rushing and we have few minutes to hear the word of God. ngira ngo bayirangije. I think it's already run out. Abashinzwe ibyuma kuza bagacekinga. Baza bakareba iyi speaker hano turebe ukuntu bayitunganya. Haleluya. Amen. Ijambo turi kwiga mu uyu mwaka, The word of God the theme of the scripture this year, ni ijambo dusanga muri Yobu 28 kuri 28. this scripture is found in Job 28 verse 28. Ivuga ngo kubaha uwiteka nibwo bwenge. He says the fear of the Lord, that is wisdom. Kandi kuva mu byaha niko kujijura. And to turn away from evil is understanding. Kubaha uwiteka, The fear of the Lord, nibwo bwenge. that is a wisdom. Kandi kuva mu byaha And to turn away niko kujijuka. from evil is understanding. Ubundi wubaha umuntu ari ukubera uzi ububasha agufiteho. Basically, people, they respect or obey a person because he has a power or authority over you. Umuntu utagufiteho ububasha biragoye kumwubaha. Someone who has no authority over you, it is very hard to respect them. Umugore cyangwa umugabo bubahana kubera buri wese afite umundiho ububasha runaka. Whether a wife or a husband, they have a certain authority between them. Ni ikintu twakwita ko turebe urugero iyo uri mu kigo cy'amashuri ya interna, wubaha abarimu, abayobozi bawe bose urabubaha kuko uzi ko hari icyo bagukoraho mu gihe utabikoze. Normally, when you are studying in boarding school, you are called or you are obligated to obey the rules of the teachers because they have authority over you. Rero kuvuga ngo twebwe tukire bugufi imbere y'Imana turayubashe, bishobora guterwa n'ibintu bitandukanye. Kuza imbere y'Imana tukavuga ngo twubashe Imana. Coming before God and say, Lord, I obey you. Hashobora kuba impamvu zitandukanye. There are some reasons. Bamwe bashobora kubaha Imana kuko bavuga ngo nitutubaha Imana Satani aratumerera nabi. So some of the people, they say, if we don't obey God, probably the devil is gonna destroy us. Abandi bakubaha Imana kuko nta handi bafiteho kujya. Others, they obey God because they have nowhere to go. Kubaha Imana kuko basanze ariko muri kamere cyangwa muri famiye yabo bimeze. Others, they obey God because they found it in their family. Ariko hari abandi bubaha Imana by'ukuri kubera urukundo bakunda Kristo. But there are people truly who obey God because of the love they have for God. Abo ngabo nibo bamaze kujijuka. Those people, they have already delivered or get understood. Iyo umaze kumenya Imana, iyo umenya Imana by'ukuri, when you know truly God, ugatahura urukundo ruboneka muri Kristo Yesu, and you know the love which is found in Christ Jesus, ukamenya ukuntu yavuye ku musaraba kubera ibyaha byawe, and you understand that he died on the cross because of your sins, uba utangiye kujijuka. you start now getting understanding. Ugatangira kubaha no gutinya Imana. You start obeying God and fear God. Fear God. Hallelujah. Hallelujah. Uyu munsi abantu bamwe bareka gukora icyaha, bareka gukora bimwe twita ibyaha muko tubyumva.
today people, they don't sin against God. hari bamwe urugero, hari umuntu udashobora kunywa inzoga kubera ko atigeze ayibona iwabo bayinywa. There is someone who can't drink alcohol because he ever seen in their homes drinking alcohol. abandi bakanga kuyinywa kuko nta bushobozi bafite wo kubona amafaranga yo kuyigura. Others, they don't drink because they can't afford to buy alcohol drinks. ariko wamwicaza ahantu ibyo bintu byose abifiteho access. But when that person got the opportunity to get an access of getting all those alcohol drinks, atangira kubisomaho no kubimwa no kubyinjiramo buhoro buhoro. they may start drinking and just drinking those ni alcohol. ukuvuga ko uwo muntu ataretse kunywa inzoga kubera. That means that person didn't drink alcohol because kubera ko atinya Imana cyangwa kuko yakijijwe. not because he had a fear of God, or because he was saved. ahubwo yanze kunywa inzoga kubera ko atigeze ayibona. He didn't drink because he didn't see it in his life. ari kubera ko icyo cyaha kiri muri we, and that sin is within them. abandi bashobora kutiba. urugero, umuntu aribye bamwiciye imbere yiwe. kumwica. Once somebody is being killed in front of the person, umuntu araje aribye, baravuga ngo igihano ni ukumwica, bica uwa mbere imbere yawe. uwo wundi se arongera ajye kwiba kandi abonye undi bamwishe. okay, you've seen the scenario when the thief, when he's caught, and then he got the punishment of being killed. When you see it, you're gonna be fear of it. none se uwo muntu aretse kwiba kubera ko yatinya Imana cyangwa kubera ko yabonye bishe mugenzi we? That person is not stealing. Is not fear of he's not stealing because he has a fear of God, but because his fear of death. Tukwiye gutahura icyatumye igituma dutinya Imana ni igiki. So we need to understand clearly the reason why we are fearful to God. ntabwo twapfa gutinya Imana kubera ko babitwigishe babidushizemo twabisanze bimeze gutyo. We don't fear God, or we don't just obey God because we found it in our families. rero icyo dusabwa ni ugupfa muri Kristo tukazuka, Yesu Kristo akazuka muri twe. We are called to die and to be resurrected into Christ. ku buryo nugera ahantu iyo kamere iri kugomba kuyikora izasange yarapfuye, harazutse Kristo. When your nature pushes you to do something wrong, may that nature find that you had already died in Christ. biragoye. I know it is not easy. ndi kwibuka mbere muri Afurika ntabwo abantu benshi bari bazi ko haba night club. I think a lot of people maybe were born in a village. They didn't know that there is a nightclub, change boîte de nuit. abandi bakuze babona base babajyana muri Sunday school tujye gusenga, bakabona nibwo buzima. Others, they saw them brought since their childhood to church. That was like a culture or like a lifestyle in their village. uwo muntu akazamuka mu bwo buzima bwo kujyanwa gukururwa na nubu akaba aribwo akirimo. So that life has come like a second nature or routine. Just I need to go to church. I need to go to church. That's my culture. That's the life I grew up in. uwo muntu agakura ariko ntabwo yigeze amenya Yesu, ntiyigeze atanga ubuzima bwe ubugingo bwe kuri Yesu Kristo. But that person, he has been in the church and the things of the church, but he has not yet received just Jesus as their personal uwo muntu Savior. akantu kose gashobora kumukura kuri Kristo Yesu kuko atigeze amenya Yesu Kristo wari. That person can be pushed away from Christ because he has no relationship with Christ. tigeze atinya, ntabwo yigeze atinya Kristo kubera urukundo. He has never
He has never been fearful to God because he has received Christ. ahubwo atinya Kristo cyangwa atinya ibintu bimwe na bimwe twita ko ari ibyaha kubera ko yasanze se avuga ngo nugikora uzapfa. They are afraid of doing bad things because they heard from their parents that if you do these things, you may die. Ariko uyu munsi nshaka kubatangariza yuko mugomba gutahura Yesu mukamukurikira bijyanyabyo. Today I want to announce you or to encourage you that you need to receive Christ as your personal savior in your life. Ureke kuvuga ko nakurikiye Yesu kubera runaka. Don't say that I followed Christ because of my friend. Ureke gutinya Yesu kubera ko bakubwiye ngo ugomba kumutinya kubera impamvu. Do not be fearful to Christ because you heard it that you should be fearful to Ubwo Christ. nibwo bwenge dukeneye buva kuri Kristo Yesu. That's a wisdom that we need, which is from Christ. Naho kuvuga ngo ufite ubwenge bwavuye kuri Yesu Kristo, akantu gato yakakukura mu nzu yiwe nturamumenya. So if you say you are full of wisdom of Christ and little thing push you away from Christ. Muri Afrika abantu benshi bakunda kubesha. In Africa, many people like lying, I think even here. Ariko hano bamwe basigaye batinya kubesha kuko bavuga nubwo mbesha kamera iri kurandeba none ndabesha kandi. Here people are fearful to lie because we are in the developed country. There's cameras everywhere which look after us. Ubwo rero ntago baretse kubesha ari uko Yesu yinjiye muri we, ahubwo baretse kubesha kubera batinya kamera ziri kubareba. So they did not give up lying because Jesus has come into their lives, but they are fearful to lie because they are living in the developed country where they can be caught through the camera. Abandi batinya pasiteri ntatubone dukora ibyaha ahubwo tubikoreho aho pasiteri atatubona. Others, they are afraid of pastor to sin, but they do sin where the pastor is not ariko around. bakayoberwa ko ijisho ry'uwiteka riba riri kubareba. But they forget that the eye of the Lord is seeing them everywhere. Rero mureke dukunde Yesu. Let us love Jesus. Bivuye muri twebwe kubera urukundo yadukunda. Let us love Jesus from bottom of our heart because of the love he has loved us. Dushaka ubwenge buzima buva kuri Kristo, nidushaka ubwenge ubwo twishakiye. Let us look for wisdom from Christ instead of looking for the wisdom of this world. Witwe umukristo ku giti cyawe wumva ko ufitanye isano n'Imana yawe aricyo mwavuganye. Let's be called Christian because we have a relationship with Christ. Ntutinye umuntu, uyu ni umuntu ejo bundi azatambuka agende apfe, n'umuntu afite amaraso, ahubwo utinye Imana. Do not be afraid of your fellow human being because as a human being he may die any time, but be fearful to the Almighty God. Kubaha Uwiteka nibwo bwenge. The fear of the Lord is a wisdom. Kuva mu byaha niko kujijuka. Turning away from evil is understanding. Iyo umaze kubaha uratahura, wamara gutahura ukajijuka ukava mu byaha. When you understand, when you have already got knowledge, it's easy just to live from sins. Hallelujah. Eka tujye mu ijambo ry'Imana. Let us go into the Word of God. Tusome mu gitabo cya Mariko 8:34. Let us read in the book of Mark of chapter 34 34 34 verse 38. Mark 34 verse 8, 34 to 38. chapter 8, child. Yeah, chapter 8. Mark chapter 8 verse from 34 up to 38. Mark verse 34 to 38. Kadusome. Let us read. Yesu asobanura iby'inzira y'umusaraba. And calling the crowd to him with
iyo ni title Yesu asobanura inzira y'umusaraba. Umurongo wa 34 aravuga ngo ahamagara abantu n'abigishwa be arababwira ati, and he called the crowd to him with his disciples. He said to them, umuntu nashaka kunkurikira, if anyone would come after me, icyambere niyiyange, first of all let him deny himself yikorere umusaraba we, and take up his cross ikindi and follow me. ankurikire. And follow me. Hallelujah. Amen. Yiyange, deny himself narangiza yikorere umusaraba wiwe, and take up his cross and follow me. ankurikire. And follow me. Hallelujah. Hallelujah. Tukomeze dusome. Let's keep on reading. 35. Kuko ushaka kurengera ubugingo bwe azabubura, For whoever would save his life will lose it. kandi utita ku bugingo bwe ku bwanjye no kubw'ubutumwa bwiza azabukiza. But whoever loses his life for my sake and the gospel will save it. Hallelujah. Amen. Hari ijambo dusobanura ijambo kwiyanga. We want to explain the word denying yourself. Iyo abantu benshi bazi ko kwiyanga ari ukujya mu butayu ukiyiriza ukamara icyumweru uri gusenga wibabaza ukiyanga nyine. Many people think that denying themselves is to go in the wilderness, fasting and praying. That means denying themselves. Ariko ushobora kujya mu butayu ugasenga iyo minsi yose kandi utaratahukirwa urukundo rwa Kristo. But you may go in the wilderness, fasting and praying without recognize or understanding the love of Christ. Kwiyanga tuvuga hano, but denying yourself of what we are saying in this scripture, nuko wumva mu gihe cyose uri kugenda ukumva ko nta gaciro ufite. it is because you know that each time you are walking, you see that you don't have any value. Ibyo ukora byose, ibikorwa byawe byose ukumva ko nta kintu byakumarira. Whatever you are doing, you do it as if it's not your interest. Abantu benshi basigaye bajya kubwiriza bafite aba escort babarinze akumva ko nyine akomeye. Many people, they're preaching and they have bodyguard around them. Ariko iyo umaze gutahurwa ijambo kwiyanga, but if you understand denying yourself, reka dufate urugero. Like give me an example. Tuvuge mu ntambara. Let's take the example of during the war. Iyo bateraga ibibombi bikagwa imbere yawe bikagwa abantu bagapfa bagakora iki, wumva gufite agaciro? When they used to launch bombs, grenades or weapons, so people died and you're still alive, did you think that you are more valuable than icyo them? gihe wari kwambara ikoti ukumva ko nyine nambaye ikoti ndi umugabo, bamwe bari gupfa ahangaha bakuzengurutse abantu bapfuye. At that time you could think that I can wear a suit, or I'm a man, I'm handsome or anything, while your people, your neighbors, they already died because of those. Icyo rero nicyo kikwereka yuko uri ntacyo uricyo. That shows that you're nothing. Rero ukwiye kwiyanga, wamara kwiyanga ugashira Yesu Kristo muri wowe, akaba ari uboneka mu byo ukora n'ibyo ugenderamo n'ibyo uri byo. So you need to deny yourself and you put Christ into the center of your life and know that you depend upon him. Ukikorera umusaraba wawe. And you carry your cross. Ibyo byose byawe ukabyikorera ukabijyana imbere ya Kristo ukabitura. And whatever you are, all things, you carry them and bring it to Christ. Abandi basigaye bakoreranya imitwaro, abandi bakavuga ngo ni wowe wabitewa, ni wowe wakoze ibi, ni wowe. Oya nuyu, oya ikorere byose ubiture Yesu. Others, they are complaining to others, you don't need to carry this cross, but you need to carry your own stuff
by yourself. reka mbaho ubuhamya bukeya cyane. Let me give you a small testimony. hari umunsi umwe nari ndi gukora ku cyumweru n'impamvu naretse gukora Sunday. One day I was working on Sunday. nari ndi gukora ndakora noneho kwa kundi ndi kuzenguruka hanze. And I was walking while I was moving around outside. sinzi ukuntu byagenze nkubita ijisho hano hava amaraso. And I don't know how I hurt myself and I start bleeding nearby the eye. ndangije numva muri njye haraje avuga ngo aya mafaranga uri gukorera yaguha ijisho. And then I heard a voice within me said, the money that you're making right now, do you think that the money you're making right now can buy an eye for you? namaze igihe ntekereza ko iryo jambo rigahora rinzamo. I kept meditating on that voice and that na hano word. ndacyafite inkovu hano. Till now I have ariko ndavuga ngo uzi ko koko ntacyo ndicyo. you know that I am nothing. shobora ubu ngubu nari gutaha mu rugo ijisho kera ryavuyemo mu isegonda imwe. I may just lose eye in a second. kubera ko nakunze amafaranga atageze no navuga mu gihumbi byibuze. Because I love the money which is not even reach 1,000. so ibyo twirukaho byose ni ubusa bitarimo Kristo Yesu. Whatever we are running after is nothing without Christ. ibyo turimo byose uko byamera kose ntacyo bimaze udafite Yesu Kristo. Whatever we are in, whatever we are doing without Christ is nothing. nahise ntekereza ndavuga ijisho hari aho narikura. And I start meditating and say, where can I find a spare eye when I lose mine? ndikwibuka umwana umwe yari ari koza yoza guca imashini ukuboko kuracika akajya avuga ngo kuriya kuboko ni ukwane kandi ari ukuboko kwe ari kukureba gutya isegonda imwe. Someone was working probably in the factory and then he was using machine and machine cut his hand off. But because he couldn't understand that he lost the hand and he was asking what the hand belonged to. nta spare dufite nta spare. We don't have any spare of our body. ariko kubaha uwiteka nibwo bwenge. But the fear of the Lord is understanding. ukamenya gutandukanya igihe cy'Imana n'igihe cyo gushaka iby'isi. And you know to differentiate or to distinguish the time of God from the time of our own things. ibitambo ugomba gutamba imbere y'Imana n'ibyo ugomba gutamba imbere ya boss wawe ku kazi. And then you know how to distinguish the sacrifice you need to give before God and the sacrifice that you can give to your boss. ugatahukirwa n'urukundo rwa Kristo. You need to know and understand the love of Christ. kuva icyo gihe nahise mvuga ngo sinzongera gukora igihe bari gusenga hariya ku materano ngo njye gukora. From that time I said I will never work again on Sunday while others they are worshiping tureke God. kwigira busy kuvuga ngo ndi busy wavuga ngo iby'Imana ndi busy yes ni busy ariko ubuzima bwiza ni ubuzima bwita successful life. Don't let us not make ourselves so busy. I'm busy. I know the best life is to being a successful life, having a successful life. umuntu uri successful sinzi nimba uko babyita mu kirimi cy'iwacu uwo muntu yaroraniwe. umuntu ntabwo ajya avunika. Someone who's successful, he doesn't work hard. ntabwo ajya avunika uko yahiriwe nyine yarahiriwe. He's successful, he's blessed, he's prosperous. twebwe twiruka dushaka ngo inzu kuko yahiriwe akabona inzu gusa. So some of us we run after mortgage and paying off mortgage, but others they find their houses already paid off. dushake guhirwa cyangwa ubuzima bw'ihirwe imbere y'Imana. ntidukomeze gufokasinga ku buzima bwa busy. No. Let us look for the favorite life before God, and do not just follow being busy on the things of the world until you forget God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. dushake ubwami bw'Imana bigishoboka. Let us search the kingdom of God while it's still possible.
Hallelujah. Reka dukomeze dusome. Let us keep on reading. Kandi umuntu byamumarira iki gutunga ibintu byose byo mu isi niyakwa ubugingo bwe? For what does it profit of a man to gain the whole world and forfeit his soul? Hari umuntu uzi umukire wigeze apfa? Hari abakire bapfuye bafite ifaranga nyinshi, murabazi? Have you ever heard the richest people died? Byamumarira iki Died? gusiga ibyo butunzi bwose bukaribwa noneho hano dufite amakaunti amwe yahishwe andi arazwi. Upfuye rero wagiye no gutwara imodoka ugapfa, yandi ahishwe leta ihita iyafatika yakubita kuri banki yiwe, nuko bikaba bihwana iyo ngiyo. There some people have like a hidden account. They have several lot. No one knows their account. When you die, the government collect that money and give it to charity. Nibanga ryanje mfite account yanje, nibanga I have my own account. It's my secret. Ariko ejo cyangwa ejo bundi ushobora kugira gutyo ukabura atambutse ya account y'ibanga rikajyana nawe n'ibanga ryawe nyine mukajyana mu ibanga. But you may die under your own secret account and you can go with it. Hallelujah. Amen. Byakumarira iki gutunga ubutunzi bwo mu isi bwose ariko ukabura ubugingo? What's a profit a man to gain the whole world and forfeit his soul? Hari icyo byatumarira? Is there any interest or profit? Nta na kimwe. Nothing at all. Ariko ufite Kristo Yesu azagenda akumva ijwi rimwongora ngo hari anuwacyara about something, ukabura hindukirije. But if you have Christ, you go and then Jesus leads you in your life. Cyangwa wajya kwatsa imodoka ikanga kwaka kuko Imana idashaka kujya ahantu ikarangira aho ngaho. When you want to drive a car and you start it on, doesn't just start, and then that might be the will of God. Muri iki gihugu kubera abantu benshi babaye the place busy, you want to go. hari ujya wicara muri salo areba TV baca mu gitondo bagasanga kera yagiye. Kubera abantu ari busy, hari kuntu azava ukazi yarusha akicara muri salo mu gitondo bagasanga yapfuye. Yeah, because people they work hard and they are so busy, they are tired in their body, so they may sleep. Morning they found already dead because of tiredness. Hari wapfuye iriya muri pefu asiga amazu abiri n'abana, arapfa kubera iki? Yarushe yicara arapfa, bucya mu gitondo umugore arebye asanga yapfuye kubera busy. Someone in Perth, because he was so busy working hard, so tired in his body, he died. We slept and found, or in the morning his wife found out just already dead, and they left 2 houses in Australia. Byakumarira iki gutunga ubutunzi bwose bwo mu isi warangiza ukabura ubugingo bwawe? What a profit to gain the whole world, the wealth of this world, and you forfeit your soul. 37. Mbese umuntu yatanga iki ngo acungure ubugingo bwe? For what can a man give in return for his soul? Watanga iki kugira ngo ucungure ubugingo bwawe? What can you do to redeem your soul? Agakiza ni ubuntu bw'Imana twahawe. Salvation is a grace that we've been given from God. Agakizwa kaba kagurwa. If we could buy a salvation, umuntu wese yari kujya ajya gushaka amafaranga akavuga nzakagura agakiza narakaguze. Anyone would go and buy salvation by using their money. Akenshi iyo umuntu agwaye impano, many times when someone gives you a gift, iyo uwo muntu mukunda iyo mpano ishirari ikaba urwibutso rw'uko wamukunze ukajya uyireba. And that if you love that person, truly love that person, you put that gift as a souvenir. Reka nka Deograsi uvuye gushaka ejo bundi impano umugore yamuhaye na n'ubu ajya ayireba akamuyibuka akavuga ngo uyu mugore wanje uyu nyine turi kumwe nawe. As a Douglas, he has already he come from just
from wedding, and it doesn't lose the gift she was given by her love. twebwe rero kristo yaduhaye impano y'agakiza ku buntu. Christ has given us a gift, freely gift by Ariko grace. iyo mpano turi kuyanga, abandi bakayifata nabi, ikaba ntacyo imumariye. And we don't want that gift, and others they take it lightly. They don't value that gift of salvation. kandi iyo mpano ni impano y'agaciro gakomeye mu buzima bwawe. And that gift is a precious, the most precious gift in your life. ubwo nubwo bugingo imana yaduhaye, ubugingo buhoraho, turi kubufata tukabutesha agaciro. That's the eternal life that Christ has given us, and we take it lightly. none twebwe turi kubifata nk'ibisanzwe, twumva ko ntacyo, n'ibyo nyine niko byahoze, ni ibisanzwe. So we take it for granted, and it's normal. That has been we've been hearing about this. ariko iyo mpano We've been hearing about this. nudashaka iyo mpano, undi muntu azayitwara kuko If- we ntacyo kumariye. If you don't want that such precious gift, someone else will take it. abantu benshi hano hanze bifuza kubona iyo mpano nawe ufite agakiza. Many people outside of the house of God, they want that gift that you have. ariko wowe uri kwanga, uri kuyifata nabi, ukanga kuyitreatinga neza. But you take it lightly, and they don't want to treat it properly. niki watanga kugira ngo ubone agakiza? What can you give so that you can get ni ubutunzi salvation? se? Is it a worth? ni ukujya mu rusengero buri munsi se? Is it to go every day to church? ni ugutanga ibyo ufite byose? Is it to give everything you have? ni ukubyara abana benshi se bakaguterera mu ijuru? Is it to have a lot of kids, and so that those kids will push you to heaven? nta na kimwe ushobora gutanga kugira ngo ubone ubugingo bwawe, There's nothing you can give so that you can get eternal usibye life, kwemera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. except to receive Christ as your personal Savior in your life. warangiza ugasarende, ugafata ubugingo bwawe ukabushyira hasi, akabuyobora. Then you surrender your life to Him, and you give your life to Him as abandi well. bafite imibare myinshi muri iyi minsi, aravuga ngo Yesu tuyoborane gutya, ndakuyobora, noneho wowe ushaka ibi ariko ngiye nshaka ibi, tugire ni mugenzi wawe. A lot of people, they are just they don't want Jesus to be their leader. They want just to negotiate. Jesus, I want this, do this for me, I do this for you, as if he's a normal person. nta kintu dushobora gutanga kugira ngo tubone ubugingo buhora. But there's nothing we can give so that we can get eternal life, usibye kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, except to receive Jesus as our personal warangiza Savior. ukihana ibyaha byawe ukagendera mu nzira y'agakiza. Then you repent your sin. Then you start following the ways of salvation. 38. umuntu wese ugira isoni zo kunyemera no kwemera amagambo yanjye muri iki gihe cy'ubusambanyi, For whoever is ashamed of me and of my word in this adulterous and sinful generation, kandi kibi, umwana w'umuntu nawe azagira isoni zo kumwemera ubwo azaza n'abamarayika bera afite ubwiza bwe bwa se. of him will the Son of Man also be ashamed when he comes in the glory of his Father with the holy angels. rero So, mu gihe cyose uzaba uri kumva ko ugiye kuhamya Yesu, when you feel like you want a witness for Christ, uzamuhamye. please witness for him. ntabwo uzagira isoni zo kuvuga umuntu ukunda. You will never be ashamed to talk about someone whom you love the most. nubwo bakubwira ngo wa muntu arwaye amavunja, uzamuvuga neza. Even they'll tell you the person is sick from bad wounds, but you will never let to
testify about him. ari nk'abana b'abakobwa bajya baza imbere y'ababyeyi bakavuga uriya muhungu niwe nakunze nta wundi niwe wakora iki ndiyica ndapfa. There are some ladies, they come to their parents and say, I love that other man. If you don't accept him, are we gonna kill myself? N'abahungu bakavuga nuwo nyine nta wundi nimunamuvuge nibishoboka. Even the man said, is that the only one that I see? So if you don't accept her, I'm gonna kill myself. Ubwo si uwo yagira isoni zo kumuhamya mu bandi yuko ari umukunzi wiwe. Do you think that person can be ashamed to testify their love? Ahubwo no muri leta mu rukiko yagenda akaburana akavuga babyeyi yewe bari kunyangisha umugore wanjye. If the parents don't accept their partners, they can even go to the court and testify that my parent don't want me to marry this person. None se urumva abo bantu bananirwa kumugwagana no muri stade akavuga yewe sheri haguruka uzamura ukuboko gutya bakubona. Do you think these people, they may be ashamed to make stand in the crowd of people their love? Birashoboka? Is it possible? None se kuki twebwe dukunda Yesu Kristo wadupfiriye ku musaraba waducunguje amaraso ye tugira isoni zo kumuhamya mu bantu babiri mwicaranye gutya cyabamubwira ngo Yesu aragukunda ahubwo ukavuga uyu ni umuzungu arangira uko. So why are you afraid of testifying Christ? Because you say, this is an Australian person, and then he may just feel uncomfortable when I talk about Christ. If you are ashamed to testify me among people, I will be ashamed as well to testify you before the Son of Man, before the Father and the holy angels. I'll be ashamed to tell my Father that I redeemed that person with my blood. Jesus said, if we truly love Christ, let us witness for him. Go to strand where the public places and testify to the people that Jesus loves you. At work you may say, before we do anything, let us pray, and I'm going to pray for you. So if they want to eat, to say, please, could you stop? I want to just give grace. I want to just pray and thank God for this food. It's an option. So if they don't want, they're going to come out. If they want, they're going to stay. So even if they kill you because of Christ, yes, you're going to go straight away to heaven. That's a time we're going through, because they're going to be persecution because of Christ. Our time has run out. I have a lot to speak, but our time is running out. Let us read Luke 14 verse 25. Let us read. Abantu benshi bajyana nawe arahindukira arababwira ati umuntu uza aho ndi ntiyange se na nyina n'umugore we n'abana be na bene se n'abashiki be ndetse n'ubugingo bwe uwo ntashobora kuba umwigishwa wanje. Now great crowds accompanied him, and he turned and said to them, if anyone comes to me and does not hate his own father and mother and wife and children and brothers and sisters, yes, and even his own life,
he cannot be my disciple. iri jambo ni ijambo rikomeye ku bantu bose. This is a powerful word for each and every one. Hari umubyeyi hano udakunda umwana we, wanga umwana we, umubyeyi wanga umwana we nazamure turebe, wanga umwana we. Is there any parent who hates their children? They may raise their hands up. Umwana niyo yaba umusuma cyangwa akaba icyana cy'ikirara, ukomeza ukavuga ni icyanjye. Even if a child become a criminal, you still love your child. Uko yamera kose uramukunda. The way just to behave, they behave, but you still love them. Cyane cyane abamama. Especially women. Iyo umwana ise amupanishinze, umwana ise aramubwiye uyu munsi nturya mu y'inzu, urare utariye. Nyina azagenda nijoro akajyana agashikingura akamushira ngo irya. I don't know here, but in Africa, when they used to punish kids, the father say, because you did this mistake, you want it to die. So he got that punishment, but the mother, because of compassion for her child, so he just go and hide herself and give the food to the child. Hallelujah. Amen. Rero nimba ubikora gutyo ku muntu, if you do it for a human being, Yesu wabikora gute? How much Jesus can do it? Yesu waguhaye n'uwo mwana. Yesu waguhaye uwo mwana. Jesus was giving you that child. Yesu ugize ngo uwo mwana munda niwe wamucungaga. Do you think that you used to protect that baby in your womb? Uzi abantu bari hano hanze ibihumbi n'ibihumbi bifuza kugira byibuze umwana bakamubura. Do you know that there are thousands of people who want babies, who want children, they don't have them? Ariko Yesu yakugiriye ubuntu aguha umwana. But Jesus has been gracious to you and gave you a child. None uri gufata umwana ukamuha agaciro gakomeye kurusha Yesu. But you are giving much value to your child than Jesus. Umugabo ukamugira umuntu ukomeye kurusha Yesu. But you make your husband as an idol, as God. You know, you love your husband more than Jesus. Eka mbaye nk'urugero uyu munsi, let me give you an example. Hagaze hano nkabwira umugore wanjye sinshaka uriya mwenda uzongera kuwambara imbere yanjye. When I may stand here, tell my wife, say this, I don't want you to wear this kind of clothes before me. Ugize ngo yakongera kuwambara. Do you think she may wear it again? Ntago yawambara. She can't wear it again. Ariko uyu munsi ijwi ry'Imana rikubwira ngo iki kintu ntuzongeye kugikora. But when today you hear the voice of God telling you that do not do it again, do not do this thing again. Ahubwo ukagikorera ibyo kubera ko nyine ndabikoze noneho you become stubborn or arrogant, and you say, from now I'm going to increase to do it more and more. None se ni gute twubaha abantu, abagore n'abagabo, abana n'ibiki kurusha Yesu? Why do we obey men and women, children, more than Jesus? Ijambo ry'Imana tubwira ngo umuntu udashobora kwanga umwana we, nyina, umugabo, umugore, uwo ntashobora kuba umwigisha wanje. The Bible says, whoever who cannot hate, who does not hate his own father, mother, wife and children and brothers and sisters, that person cannot be my disciple. Uyu munsi abagabo bari guhagarara mu ngo zabo bakavuga ntuzigere ujya gusenga ndabyanze. Umugore akaba marayika akavuga sinshobora kugenda, umugabo yarambujije. Today your husband may not allow you to go to church to pray, and then you may take it seriously and you obey his commandment. And you tell people that my husband
didn't allow me to go to church. wasengaga kabiri gatatu kane ariko umugabo yaranze umwana. You used to attend two or three times a week to church, but today you won't. You don't attend. umwana ari kwishaganya gutya gatoya ukabona umubyeyi arasohotse papa. ijambo ry'Imana tushaka kuryumva ngo nuko umwana yigize uko. mureke tube serious muri bintu kuko ni ibintu bigoye kandi ni ibintu bifite umumaro kuri twebwe. You see, let's be serious in these things that we are talking about, just to value Jesus more than anything else. numara kumenya Yesu uwo ari we mu buzima bwawe, after recognize, understanding who is Christ in your life, nibwo bwenge turi gushaka kumenya. ubwo nibwo bwenge dushaka. That's the true wisdom. kumenya Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, ukamumenya kweli, ukajya ugenda ukumva ni ari muri wowe. Knowing Christ as your Lord and Savior, and know that Jesus is in my heart. mu mipango yawe yose ukajya mbere yo gupanga ukagisha Imana inama ukavuga ibi mbikore. In your plans or projects, you need to put Jesus first and ask him how you're going to do it. naho ngubu turi guhubuka, abandi bagahubuka, bamara guhubuka bagahomba. yarangiza akazi imbere y'Imana ngo yewe Imana byagenze gute ko nsenga hiriza niki. So you do something without consulting first Christ. After you fail in your project, so you come back to Christ telling him, oh Lord, why can I just fail in my business? And you are my God, I do pray for you every day. tureke kuvanga. Let us not mix. nimba bitunaniye tunanirwe, ariko twe kujya tuyagaraho ngo turi abakristo. If we fail, we fail, but do not just say you are a true Christian. kandi nimba dushaka kumenya Yesu ubwiza bwe nuko ameze, nitumwegere. If we want to know Christ the way he is, let us be close to him. dupfe kuri kamere n'ibi turimo byose. Let us die from our nature and our lifestyle. ahasigaye Yesu abone kwinjira muri Will dwell in us. Hallelujah. Amen. reka tureke Imana bamugisha. Amen. Let us finish. May God bless you. Hallelujah.